ассалому алайкум дӯстони азиз. Дӯстони азиз, ҳозир мо қарор дорем дар Сагдиан Beauty, салони ё шавак духтаро. Иҷа да тамоми намуди депиляция мешавад? Эпиляция. Ай, депиляция чӣ фарқ дорад? Депиляция механическая, воск, шугарик, депиляция. Эпиляция лазер. Лазерное удаление волос. Ин инҷа дӯстони азиз нигоҳ кунед, 4 функция доштае. Ҳамаи ҳамин корора ми духтарак худаш дар инҷа мекуна. Чиста салони занона. Чӣ коро мекунаи? Так, это лазерное удаление. У нас идет удаление морщин, удаление акне, омоложение, удаление волос. Это все 4 в одном. Когда вы приходите на лазерную эпиляцию, у вас и акне, и морщины, и омоложение идет. Лазерное удаление волос – это удаление волос с тела полностью. Тамоман нест мешавад. Курсша бояд бигзаранд. Бояд курсша бигзаранд. Як курс ай 8-12 процедура вобаста ай организми одам. Уже баъд аз якум процедура шумо уже результата мебинед, чӣ хеле мӯи тан полностью хеле кам мешавад. Ҳозир мо мисол шумо имрӯз омадем, мо кардем, у 20% мӯи тан буромадагӣ, бо 80%-иш ховай. Барои инаби мегӯянд ки курс қати бигзар. Ҳар моҳ 20%, 15% мӯи тан мебурояд. Барои инами ина ин кас худаш сертификат доранд, хондагианд дар Москва, дар клиника ҳам кор кардагианд, яъне ки таҷрибаи зиёд доранд ва инами дар салоншон ҳам ҳамин корора мекунанд. Иҷа фақат ҳамин кор мекунед? Лазерная эпиляция, другие процедуры тоже есть, ногтевой сервис, брови, ламинирование, вельвет, ботокс, ҳамаш стерилна, чиста. Духтаро ина чӣ хеле ки мебине. Аппаратон хай киша звук пас шавад. Аппаратчон духтаро нав па нав харидагианд, нав овардагианд. махсус бигем ки дар Тоҷикистон ангушшумора хеле аппаратода ҳар салонода нестай. Барои чӣ шуморо именно ҳамин салона рекомендовать мекунем? Барои ки нархош беҳад арзонай, дастрасай ва бо шумода чӣ мегӯянд консултатсияҳои бесплатно метия ки ҳозир ҳамаи ҷода консултатсия платни шудагиай духтаро. Ёда консултатсия бесплатная, аппаратошон нав па нав, ҳамаш замонавӣ. Хулоса иҷа пушаймон намеша биёен ҳатман дар анамиҷа. Адресоша ҳозир мегӯмтон. Прокуратура, рӯпарӯи прокуратура остановка, пишти ҳамон остановка да зданияи нав Сагдиан Beauty. Агар ки наёфтем пишти остановкада уже рафте гӯем ҷа салон да куҷае, во медонанд, мо ҳамаха ёфтем. Хулоса дӯстони азиз, ғайр аз ин дар ин салон бо чӣ ҳастае ки ма шумода нишон дидем. ғайр аз ин чӣ хеле ки медонед, як гала продуксияи атоми ҳастае дар иҷа. Дар видеои дигар ман гуфта будам ки адресша мегӯм. Ана ҳозир адресша гуфтестамтона. Анами пишти бари филармония. Хулоса анами продуксияҳошон ҳамаш аълосифата. Ин бологиш чие? Фейм, набор Фейм, серия Фейм. Он состоит из тонера, эссенции, лосьон, питательный крем и крем вокруг глаз. Это тотальное устранение морщин. В основном IC болоистифода мебаранд ин набора. Бо ҳамҷа чие ки чистка лица номер 1. Evening Care состоит из 4 средств: гидрофильное масло, пенка для умывания, пилинг гель и маска лифтинг. Инамина ами набори чортагара инамира абсолютно ҳама якум чиз анаму. Ҳамин сар мекунанд. Ҳамун сар мекунӣ, баъд уже уходовая процедура, уже биби крему, лосьёну ҳамаша бад мекунед. Неки бе амун чиз ягон вай фоида надорад. Баъд атоми шампун доре? Таъриф мекунанд ша? Ҳо, дорем. Ин нав доставка дарои. Хулоса бори атомира касоне ки нависте ки ай куҷо бихарем, бори атоми ай анами салони Сагдиана Beauty дар пишти рӯпарӯи прокуратура бари филармония дай. Бо инҷа чия ресторани нав гуфте ки шуд? Якасарой. Филармонияра карочи бариш да духтаро. Биёянд даже иҷа пробник дора, нишон дода будам вай дафъа, просто адресша нагуфта будам. Ин дафъа ина адресша гуфтум, тона бисёр чизои ва нархошам дастрасай. Агар шумо биёе бо қати ҳамино регистратсия шаве дар ҳамин командаи ҳамиё, бо борора арзонтар мегиред духтаро. Барои ҳамин рақамои чӣ дора ин компаниятон? Рақами WhatsApp дора? Чӣ дора? WhatsApp, номер телефона. Поёни экран-да духтаро мемонам. Рақамора инера оли поёни экран-да мемонам. Анамида ба фикрам ки WhatsApp дорена?
ватсап да менависе ҳам оиди атомӣ маълумот мегирӣ, ҳам оиди анами процедураҳои намехе. Дӯстони азиз, адресот дар рӯи экран ҳатман бинависе, шуморо мефаҳмонанд. Чӣ хеле ки гуфтум, консультатсия дар иҷа бесплатная. Ролтони рамён ина вай хеле вай намекунем, ранги ролто намепазена, ход ранги макарон намеҷӯшонӣ ку ам хеле чиқо мекунеша ададура овқот меҷӯшониш. как макарон чӣ свойства дора ин ролтон? аку ин знаменитый корейский рамён мега ку хеле тезаки аку ба сомонӣ чанд сум? асосан ба картошка қатика 6 намуд картошка вермишель, понимаете? кардаги барои инами чойшам ҳаст амина чай пуэр для похудения дорам чой баъдошон хушрӯ мерад ин для зарегистрирования 18 сомона мама напурсам я чия вообще дар хошро не нархошон просто ми наборошон камтар қиматай тамошобинои азиз, ирӯзи мо автобус сар шуд видеомон. мо тарафи цирк бояд бирем, баъд ай цирк тарафи Петровский. ҳаво имрӯз беҳтар шуд, чанго кам шуданд. дӯстони азиз, корвон дафр омаде. мегӯм як паплинча гиром, бисёр навистем ки ҳам як паплина 10 бор бепӯшӣ, я 100 бор пӯшидагӣ мешад. Не 2 моҳи баҳор 60 рӯз бошад 60 бор пӯшидагӣ мешад. ин сол паплин накардӣ? меган кардам ку я паплини савз ба фикрам ҳо дига накардам ростига навак ма паплин мекунам. оз ягон материали хеле савза ки бениги намефурам просто як будузонемш тарабин второй тарабине дузондаги тайёра пешакшам маҳкам. И чанд пул? Остина 150 сумак. Ширтияко да бозур дора будайда иҷирсам дораин би. И чанд намудуш будай, чанд цветш будай духтаро. Оке инаиш 150 сомони. Унака будуш. ина хеле омада намега барои чӣ? барои одамои харобак дидем. Лекин материали ибрезеб ана хеле цвет кирта мефурама. пешакш и хеле бомада намешава. бузбалай инҷаса ёшам зим боша. тамошобино одаме ки корвон паплин хари рафтеста буд, намедонам каким-то образом пайдо шид дар чи цирк шаурма хрида. қати фаромад шаурма пати. дӯстони азизи ма омадем центри маркази забономӯзӣ. 100 сол ма мис наомада будам пеш пишти домодаем. мебиём ҷа ба фикрам яд 100 сол шид кор намекуна. интернет да ҳами бачара ма гуфтум бизан бибин соати чанд кор мекуна, мақсад бурем договориться кунӣ, я сертификати дига дар кораи мона. хастем омадем иҷа 100 сол шид али шидаги адресаш. ай фейсбук мекавум нест. намедонам ака ма ҳамира мегум ки биков вақт шуда ай хона як навоз кофтестай куҷо ё кучириан ма намедонам. не ки хай савқинак да иҷа шида фикр кардестем ки ё куҷо кучида бошам. бирем я сертификати дига дар курай барои посольстват омадан. 2 бор посольстват омадаги проблема сертификат мактубам халёштестай. и карат бояд ака максимально ҳама чӣ тайёр боша ки отказ нашавада. фаромарз инаи маркази чида мехондак декста курсай 3 курс хондаги бароям сертификат ҳозир оиш кардам. инҷа гуфтам бидав бирака ай ҳамуҷа бифаҳм ки адреси иҷа куҷо ай адреси ами сезелай чиай. худ магазин ромадам мороженое харидем ами сояги жратиш мекунем. инҷа я соло магазини гул буд, намедонам оз боша набоша. ҳаст инҷара тамошо кунем то омадани гай. яхмоси снежинка гирифтам қаймоқӣ. сарои гулдай на инҷада ҷои гулфурӯши ай
любой намуди растения ҳамаи чӣ короче да ай дарахт сар карда то гулзор то омадани фаромарз гуфтум мороженое мехӯрам шудам як аз гирифтум ки аз занакак омад ҳамҷа хеле мегӯяд мороженое чанд пул гирифтӣ ай тарафои хуҷанда да гуфтум намедонам не гуфт мороженое киҷо гирифтӣ гуфтум ана магазин супермаркети ва чанд пул гирифтӣ гуфтум намедонам чиха намедонӣ харидӣ мега гуфтум ман намедонам ман чанд чӣ гирифту хавос бе чек шуда ва кошелёк гуфтум бировардам 3 сомону 40 дирҳам да мега на хоб бихарӣ надонӣ ман духтаро покупка кардам ко чека мегирам баъд да хона ё ки хеле свободна бошам да ҳамҷа хонда мерам да барои чӣ барои мегум чӣ ҳама қимат боша интересна чизи ҳама қимат харидам аммо ҳозир як хлеб харидам сиёҳ я макарон ролтон рошки ко я ними мороженое 30 чанд сомон шуд занака хандида иста мега нахо харин надони чанд сомон ҳама медонам ки мороженое ки тоҷикистон ҳамхалиш атсила ай 5 сом қимат неста да ба маза ки мошобино мо пеш славянский дай гуфтан ҳами чи марказ бовар мекунед наёфтесем на да харида на да инстаграм даже бо да фейсбук ма навистем ки ҳами центр куҷо кучида ягон кас намедона куча азизбеков демо ҳозир мо тарафи ашан магарем равем аккумулятор ма навардам телефона заряд монем дальше мо иҷора бояд немедленно ёвем ойди курсош мам ҳаму пушти ҳаму аптека як да ҳамуро дида будам неки фармаз қади ҳар мо псих шидастем сайт надораи ширкатай чиямо чӣ хонао бисёр сохтастем бисёр хона созан арзон шава хона ҳама соҳиби хона мешавад иҷа хона будагиохи ёраканден секция сохтастем чун 57 градус гармай ҳаво анам хеле мошин мехоҳам ята дошта бошам ята мошини хеле ёбуски дошта бошам ята анам хеле дошта бошам желательно шевроле боша ёки джип фирмаи джип ёки шевроле иш зурай давай барои хона ҳарчи меёри да қафош мо тарафи ашан мерем чикор кунем бирем унҷо заряд надора дӯстони азизи ман беҳад бад мебинем ки вақте ки ми зарядники мара мерасанд аккумулятори мара мерасанд баъд ман барои заряд мондам ашан бояд бидром ягон кафе намешавад ки кафе бидро иши заказ накунӣ кофе заказ мекунӣ магарем я чи худум да я чи фаромарз да баъд расход мешавад дӯстои азиз целых 67 сомонӣ да ҳамаш гуногор хонагиён ки аккумулятори мара истифода будагиан ман безаряд мондагим анам хали як кофе хунук заказ кардам инаира фаромарз да уша худум да нигоҳ кунед мо иҷора фаромарз иҷа оби хунук бо надошта колахари ашан фуромад 3 этажи ашан дем димай семай камтар телефон мон заряд гира ва дальше бо адреса коме тамошобино кофешо нафурдак ман чото не очень мо қади фаромарз ашан омадем чӣ харидем не хеле воздушный змей чӣ ба дута гирифтӣ бозӣ мекунӣ 6 гудаки хали воздушный змей ята барои равшан гирифтан мега 6 гудаки хай ҷада бо чанд чизи дига ҳаст ман вообще-то исм медонӣ чӣ да омадам охай нагуфтам ака гудаки асолати бозича харӣ мега ту худут бойба биги аровата ҳай кун ман иҷа чӣ харӣ омадагим не хеле короче шидонданак азиз ман асосан хеле харӣ омадим ё гулако тамом шудан чанд намудаш будан на умондай неми иша мегирем ай уш бутем куята чиай у ҳар душабтем уна сесима пансима уна уш савзи хавдек чиай хай бутем гирем охе чиай ушамам хала не тариф петрушка дар корам нест гул дар кораи ман хали чиза нав мебинем фаромарз мебине вай афс
چنین مزه شد یعنی با مزه ایش کمبای توزه کده که دوستوی بای ما چی گرفتیم؟ ما گوشت گرفتیم یک من میخوام که زبان گیریم چی با؟ خونوش ریخته نیست با مزه زتو подписчика قارچ 95 сомонӣ ай гӯшида қимат чикор кунем мебромад ози нест поёну дай дастаи одамора яна чиёра гирифтам тухмчаора гирифтам фармарсам га чӣ мепазиё ча ош нагӯ гуфтам ош амада дар ана ки маша нағз мебинем тамом ё не ё бад мебинанд тамошобино нағз мебинанд ролтам دوستای عزیز ساعت 4 شده ما برآمدیم اینجا فرامرز اونجا میکروفون آوازی هرچیم فرامرز میگه چیکار کنم گفتم امروز فستیوال امروز فستیوال تربوز زرده در نمو پلاتچکای اشان چند تربوز فروشن یا فایزش در کی میتن در سلیمان چیگیده برای فایدهش یا فایزه یا دلار کاروچ رکلامش بودک ده فستیوال تربوزی زرد یکم بار در تاجیکستان پرورش کردیم یکی در بارش نقل میکنم هم خیلی کارچی روز یک شنبه دیگه فستیوال فوتبال زور میشونه که کنسرت هم خیلی در اونجا میشه که این دفعه فکر کنم پلاتچکا اینجا میشه او کارتم اینجا شده بود اول در فرونزه میشید حاضر در همین پلاتچکای اشان میشه همه حافظا میبینن روزگرش خیلی خلاصه هم خیلی چیزا شب نو با کوفته آمدیم ما نمیسته نمیدونیم که یوده بر اینجا здание Азия плюс بله زیر کجا رفتیم؟ академика усу باشه آخه میستیم اون کجا باشه که دخترو یک قدر اونها میستمون دیدی؟ اون در کره نه ساوز یک قدر ایجاد چیز بوده نه مرکزی نمیچته رو گفتی رحمان علی رسیدیم میفتیم میسیا выполнена هم قدر آمدیم گفتیم خیلی خلاصه نمیم پشتی پالیکلینیکا یک دبدای نکیم این روز شنبه ای کار نمیکرده شنبه یک شنبه خیلی جا شدیدیم روز دوشنبه فرامرز خودش میآید روز دوشنبه فرامرز به اوچه برای که اوجه فرامرز 20 ساله باید به اوچه بروه نه که ای پیش اوچهش بروه کاراش اوچهش بود کنه خدا کش میآید خواه دارو میگه گودک نمبر 1 نمیدونه چه سرتی از دوش نشره برای میاد تبگی گفت اوپیو دوستای عزیز اینجا وا دیل افروز ایپوری مرچه های دیل بتاو دیل افروز افتیم که توت بچی بیاری پر مرچه ورده ده کسک
چی تماشا کردیم دوستانی عزیز؟ تاجیک فیلم. صبح جوانی кино да испара съемка когда гитян зебо ва кимки интересно не میدونه که ساوری نیست که кино санам امروز ما تماشا کردیم در این روزی یک شنبه در روز استراحت پاپیچکو دوستانی عزیز چی میگوی؟ Yaşıyor şamanım ama savrıncısı. Europe'da sevkini mi sanamayın? O soravşan toriki kadesti. Megan ki ne? İçki vaya. Stumi ne mi hamu ay. Avalış da raqs dostum. Ha ne raqs dost. کی کراچی اکینای بابای غفور اکو عروسی بابای غفور گوسپنداشم فقط میره میگیره اینم میاینم شوشتن نمیامو ساوری نیسوای سانم کینای زور اسوی توی تماشا کنیم یوشیوش دست خیلی بده ای تلویزیون خیلیه تو ای تخشون نمیبینی خیلیه نه تخشون میبینی پرست بزرگی بابا غفور عروسیش